mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove. Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad. Kakav Staljingrad? To samo oni svojim pričama su mogli da ga zovu Staljingrad. Nema. Da armija i dobrovoljci srpski dođu. Ma ne pomaže im ništa. Mogli su ga zvati kada su htjeli, ali... Sloboda je došla i neće ova sloboda se više tako lako prodati. Nikome. Ste vi dobrovoljac ili ste odavde? Dobrovoljac iz Sombora, ali imam namjeru da ostajem da živim u ovom gradu lepo. I ovako porušen mi je lepo. Porušen mi je lepo. Inače Peđi iz Sombora. Ste vi iz Vukovara? Da, ja sam iz Vukovara. Morao sam otići pred kraj 7. mjeseca na Petrovu goru. Tamo smo se organizirali, nas par Vukovačana, s ovim narodom tamo. Davali smo straže. I onda kad je došlo vrijeme da se krenuli smo. Evo sad smo dočekali. Mada je dosta naših prijatelja poginulo. Eto sad smo svijetu, neki su zajedno s nama, neki su tamo gore. Ali bitno da smo ipak na našem mostu gdje smo prije 3-4 mjeseca šetali. Žao smo sve to, ali izgradit će se tamo, ima, bit će vremena. Ste vi iz Vukovara? Ja sam isto iz Vukovara i sad kad gledam ovaj grad toliko smo čekali da uđemo, ali sad je svakom Vukovačaninu teško kad vidi ove zgrade, taj radnički dom s vodove. I ne znam, sad trebamo ponovo borbu da izgradimo to ako je moguće. Da se vratimo normalnom životu kojeg nismo imali 5-6 mjeseci, u stvari godinu dana. Od dolaska HDZ na vlast, mislite? Pa HDZ ovdje nije bio na vlasti, ali je bio na vlasti. Nije bio, ali bio je. Ima li slobode za ljude koji žive u ovakvom avetinskom gradu? Ne znam, vidit ćemo. Ste i vi iz Vukovara? Ja sam Vukovarčan, jedna moja zgrada, tu sam odrastao, 26 godina. Došao sam do centra napokon. Nisam ni izlazio iz njega, isti sistem koji Bata Mojna. Mi smo na Petrovoj gori bili od 6. mjeseca, nismo im dali da uđu u Petrovu goru. To je ono čuveno naselje? Da. Hvala Bogu da sam došao i u centar gdje sam odrastao. 26 godina sam ovdje živio. Vidim zgrada mi još čitava, ali... I ovo je sve porušeno, ali bit će, ima vremena. Sagradit ćemo. Ima vremena, izgradit ćemo polako, samo da mi odbranimo naše granice i lako će mi ovo praviti. Doći narod za 10-15 dana. Sve je prava istina, gotovo je, vratit će se, to će se polako sve... Ali se HDZ više vratiti ovdje neće, to je sigurno. Ni Ustašu mnoga. Jedno smo probali 40 godina živjeti s njima i ne vredi. Više se nećemo zaluđivati. Ne vredi. A ima li njima povratka ovdje? Ne. Moje dete, neću decu da pravim dok ne budem siguran da ono neće ratovati opet. Nikako. A neće više ovdje. Bilo je ljudi koji se nisu uključivali i za njih ima povratka. Ne možete Hrvati, ne možete sve Hrvati smatrati Ustašama. Kad bi smatrali Ustašama, to je 4 miliona Ustaša, to je prosto nemoguće. Ima Ustaša, to je jako mali dio, da smo tolike cifre, znači Hrvati koji bili... Ima, evo moj prijatelj je Hrvat, dečko je bio u podrumu, ja sam ga izvukao iz podruma, odveo sam ga na jedno mjesto, dečko se obukao, eno sad je normalno se ponaša. Nema razloga da ne živi. Čisto kao ni Hrvat, čisto kao ni Hrvat. Imali smo mi komandira 4, Petrove gori, pod Sinišu, poginio je u borbama baš prema Slavi, pod Siniša, Hrvat, on je s nama bio... Su htjeli, ali... Sloboda je došla i neće ova sloboda se više tako lako prodati. Nikome. Ste vi dobrovoljac ili ste odavde? Dobrovoljac iz Sombora, ali imam namjeru da ostajem da živim u ovom gradu lepo. I ovako porušen mi je lepo. Porušen mi je lepo. Inače Peđi iz Sombora. Ste vi iz Vukovara? Da, ja sam iz Vukovara. Morao sam otići pred kraj 7. mjeseca na Petrovu goru. Tamo smo se organizirali, nas par Vukovačana, s ovim narodom tamo. Davali smo straže. I onda kad je došlo vrijeme da se krenuli smo. Evo sad smo dočekali. Mada je dosta naših prijatelja poginulo. Eto sad smo svijetu, neki su zajedno s nama, neki su tamo gore. Ali bitno da smo ipak na našem mostu gdje smo prije 3-4 mjeseca šetali. Žao smo sve to, ali izgradit će se tamo, ima, bit će vremena. Ste vi iz Vukovara? Ja sam isto iz Vukovara i sad kad gledam ovaj grad toliko smo čekali da uđemo, ali sad je svakom Vukovačaninu teško kad vidi ove zgrade, taj radnički dom s vodove. I ne znam, sad trebamo ponovo borbu da izgradimo to ako je moguće. Da se vratimo normalnom životu kojeg nismo imali 5-6 mjeseci, u stvari godinu dana. Od dolaska HDZ na vlast, mislite? Pa HDZ ovdje nije bio na vlasti, ali je bio na vlasti. Nije bio, ali bio je. Ima li slobode
za ljude koji žive u ovakvom mavetinskom gradu? Ne znam, vidit ćemo. Ste i vi iz Vukovara? Ja sam Vukovarčan, jedna moja zgrada, tu sam odrastao, 26 godina. Došao sam do centra napokon, nisam ni izlazio iz njega, isti sistem koji Bata Mojna. Mi smo na Petrovoj gori bili od 6. mjeseca, nismo im dali da uđu u Petrovu goru. To je ono čuveno naselje? Da, hvala Bogu da sam došao i u centar gdje sam odrastao, 26 godina sam ovdje živio. Vidim zgrada mi još čitava, ali i ovo je sve porušeno, ali bit će, ima vremena. Sagradit ćemo. Ima vremena, izgradit ćemo polako, samo da mi odbranimo naše granice i lako ćemo mi ovo praviti. Doći narod za 10-15 dana, sve je prava istina, gotovo je, vratit će se, to će se polako sve. Ali se HDZ više vratiti ovdje neće, to je sigurno. Ni ustaša mnoga. Jedno smo probali 40 godina živjeti s njima i ne vredi. Više se nećemo Ne zaluđivati. vredi. A ima li njima povratka ovdje? Ne. Moje dete, neću decu da pravim dok ne budem siguran da ono neće ratovati opet. Nikako. A neće više ovdje. Bilo je ljudi koji se nisu uključivali i za njih ima povratka. Ne možete Hrvati, ne možete i sve Hrvati smatrati ustašama. Da bi smatrali ustašama, to je 4 miliona ustaša, brate, to je prosto nemoguće. Ima ustaša, to je jako mali dio, nas smo tolike cifre, znači Hrvati koji bili ima, evo moj prijatelj je Hrvat, dečko je bio u podrumu, ja sam ga izvukao iz podruma, odveo sam ga na jedno mjesto, dečko se obukao, evo sad je normalno se ponaša. Nema razloga da ne živi. Čisto kao mi Hrvat.